Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Mbote na biso bandeko balangi. Eza ya bino professeur Platini Bihata na chaîne na bino bolingaka mingi Lissapo English Club TV. Alors, ezali leçon na biso 13C. Tozokoba na pluriel de nom. Oyo tobengango irregular plural. Irregular plural. Pwani tobengango irregular. Irregular elinkoloba irrégulier. Soki en anglais ndeti mot balobi keza irrégulier, pluriel irrégulier. Elinkoloba radical mo wana ndenge komami soki komi na pluriel échangeaka forme nango. Omoni par exemple touti kotanga ba pluriel sotobi a ring. A ring, un anneau, une bague, a ring. Na pluriel tolobi rings. Tobakisika ka S. Mais radical na biso racine na biso na ring etika linenge mogo. Sotobi a tooth, lino. Ou soit, disons, pas encore là, moussapi en anglais a finger, finger, et finger. Soto on a pluriel to benyango fingers. Omoni finger etikali to bagisi S. Mais na pluriel irrégulier to rotanga wa elingolo baba mo mususu azo changer racine na ye. Par exemple, to bani na mo men. Amen. I am a man. Je suis un homme, naza mobali. Amen, eza mobali. Amen. Felix Tshisekedi is a man. Donald Trump is a man. Donald Trump aza mobali. John Cena, a man, is a man. Trésor Abaziza is a man, mobali. Amen, na pluriel, tozo changeango prononciation que vous allez mogo men. Mais a oh, il y a pluriel, il y a singulier, et changer na pluriel est comme et. Men, men. Alors, il y a des gens qui se trompent en lisant mine. Quand on a les choses mine, et men, na pluriel, men. A woman. A woman. Na pluriel, a échangé et commis e. Totanga women. A woman, women. A man, men. A woman, women. Poukou en anglais. Poukou en anglais, n'est pas na bisol qui poukou mes fois. Poukou en anglais. Ezali mouse. Qu'on prononce mouse t. Mouse. Mouse et mouse. Na pluriel, tu retends maïs. Donc, O-U, tu longoli yango, tu remplaces on a I, et comme maïs. Et mouse, maïs. Et laus, bandal loye bagata na poto, silipa zalaka. Et laus, et comme laïs. Donc, mindele pe bazana basili. So ki muninga zana basili, we say you have lice. Elingi koloba ozana basili, basili. Mais so ki ozana sili, tu koloba you have a louse. A tooth, lino. A tooth, lino moko. Tooth. Tango tanga Bluetooth o Bluetooth. Bluetooth. Tooth wana elinga koloba mino. Nde na pluriel, mo tooth et comme teeth. Teeth. Alors, et foot. Et foot. Moni foot. Foot. Eza sapato nanga ite. Foot eza oyo. Oyo. Foot. Parti oyo. Donc, bengi foot. Ce qui est comme mi balé boyen.
to bengi yango fit. Fit. Foot tango eza moko, fit tango ekomi mibale. A knife. A knife ninga bakomi K-N-I-F-E. Ah, biso toloba toujours pesanga canif. Canif. Et en anglais on dit knife qui veut dire embelli. Na pluriel toloba knives. Au moni F to changer comme V. Knives. A knife, knives. A thief. A thief. A thief. Tala mononanga. Thief. Moyibi. Voleur. Tobengaye thief. Na pluriel et comment thieves. Thieves. Tozapena a scarf. A scarf. Scarf is ali écharpe, motarola, foulard, ne mama balataka. A scarf. Pluriel scarves. Scarves. Na Congo to benga wera phénomène wera son phénomène. Mo phénomène ou en anglais ali phenomenon. Phenomenon. Na pluriel to benga ngo phénomena. One phenomenon, two phénomènes. Un phénomène, deux phénomènes ou plusieurs. Criterion. Et criterion. Un critère. La pluriel, tu as criteria. Je peux te dire, there is one criterion. Il y a un critère. Donc, tu as un critère moko. There are two criteria. Il y a deux critères. Tu as un critère mi-balé. An ox. An ox. Ox. Ngombe. Il y a un bali. Ox. O-X. An ox. Na pluriel, tu as oxen. On ne jamais oxys. Alors, prof, attendez ça qui, ce qui moi, ce qui na S, il faut pas ES, où est la particularité. So, tu as un body, n'attendez ça qui n'a pas bon côté. An ox, oxen. A loaf, morceau ya pain. Ya lipa, n'est-ce tout son barana Kinshasa, kanga journée. Un morceau de 200 francs. En anglais, tu as a loaf of bread. Pour mot bread en anglais, c'est innombrable. Tu comptes alors, pour nous repérer un nombre, a loaf, one loaf of bread. So, on a mis two loaves of bread. On a mis a loaf, loaves. Ok, par exemple, il y a ébélé. La liste est exhaustivité. Mais, bino pe na tour na bino busala ka ba recherche, o komi na Google, o mi kaka irregular plural na Google, o ozwa tala. Mais biso pe to suki ya wate, to pesi na ndambo oyo poko ka ko maîtriser. Prochainement, to bagisa ti bozo kola en anglais to zo bagisa. Lisons maintenant. Amen. Men. A woman. Women, répétez après moi. A mouse, mice. A tooth, teeth. A foot, feet. A knife, knives. A thief, thieves. A scarf, scarves. A phenomenon, phenomena. A criterion, criteria. An ox, oxen. A loaf, loaves. To bandeli lisusu.
A man. Men. A woman. Women. A mouse. Mice. A louse. Lice. A tooth. Teeth. A foot. Feet. A knife. A knife. Knives. A thief. Thieves. A scarf. Scarves. A phenomenon. Phenomena. A criterion. Criteria. An ox. Oxen. An ox. Ngombe moko. Oxen bangombe. A loaf. Loaves. Ok. Merci Nabino Bandeko Balandi. Continuez toujours à répéter. Tala Sinyangonga. Oezana se ya vidéo no ya YouTube. Appuyez sur yango pote ozo ali sur vidéo mususu. Po aimer vidéo nabiso, aimer chaîne nabiso. O ezwami na kombo ya Lisapo English Club TV. Merci ezalaki abino professeur Platini Bihata na leçon nabiso oya plural irregular plural partie C. Alors prochainement tu reçois une autre chose dans leçon nabiso pote beaucoup les répertoire ya bamon nabino en anglais. Merci. So long et linkoloba. Au revoir. Mbote nabino tokuta dans le prochain numéro. Oui, ça anglais moko bazo la tenu na ndenga lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya oui c'est na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pété au comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pété ça simple langue ko banga ngote bokota na club Lisapo English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you Kisuka.